ka Cathedral Parish ne ka parish ying maneba. Menda ka sngi ka arpo khandai tarik ujemang. Ha ka jinyalam jong i parish priest bethamai jong ka i Father Bernard Lalu. Kalapan long ya ka procession Maria. Da ka baki lara ya ka durmot jong ka Maria na ying maneba sya police point. Balapan kutno haying manekroto jong ka tehi ka Cathedral kabala ainam ha ka Maria kanong yarap ki Kristan. Hakane ke procession, laya sim benta da ki spangut ki pajarungai jong ke parish, da ki jing ruai bat ki jing ruai riu blay. La pen pu pen ping chu ya kate ke procession da ke katedral ban, kabala put so tenat ya shibun ki jing ruai sepang ke Maria.
온전히 생각이 비하고 막이 장기랑 바 화치나 아이다 사지고 장기랑데 아들 상고 와마니 감랑기 와마니 감랑기 아이다 감랑 장기 시로 남는 피아니 마하, 파티아니 마하, 중고 남까니 마하, Habalawan poi ke procession Durmot Hagroto, u Padar Jimmy Merengar, u bedai u Chancellor jong ke Archdiocese, badru u Parish Priest jong ke Parish Maukar, ula kren halor kajin petin lenti, kajin yaj lang, bad kajin sundran jong ke Maria Yau Jisu, nadu kepo hadu Kalbari. Ketika IC bila yaj lang rengkat, bad kekemi beneng bayi jongi, Bad upadar ulaong, hadu mentaru, Kamaria kadang yai sendran, dang yai pitin, badang yai lang, bad kabalang. Da kaba uai shibun kinuksa, bakumno Kamaria kale kampela. Upadar ulaong ru, bakum Kamaria, kikmi kikpa, ngi baro ngide ban sendran, bad pitin lenti, yalaki kun kikti. Bad ki apostol rengkat bad kabalang. Bat kumcu mengi kit kot jong ke balang iwei ki balong kit kot jong kene kemet ke mamayan ke jong kris kayai lang rengkat bat ni kamaria kayai lang rengkat bat ujisu nadu nak pok hado bat tep yu hado kang lum cinta kayai lang bat ka bat kisenran ki jong ujisu hado barawan hiar mense mukot bat kayai lang bat ke balang hado mentah meni Nilaban kot ya ke Maria kum ke kemi ke senran lang ke kemi ke noyarap ke kemi ke badon lang ke kemi ke bai mensim ke kemi ke penslur ke kemi ke badon lang ha ke jingim ke jongi kum pi pa jim ke jongi tak tahu abang pai se ke jing tho ba khoi ni sem la ke Maria ke laju don lang ha ke jingim ke jong Jisu ha ki khap baro kham tam ha ki khlimat ke ba kongsan jong ke jingim kejong utrai jungi Yesus Kristus. Nadu bala pun ya utrai Yesus. Ya kejing pun benar jung angel haka Maria. Abolawan ban kublei ka kublei kabadap da kejing aye. Kemaria kalau longok ya kata kejing kublei jung angel bat kam sem la sem hang naba kong kumnu kala ban long naman ngalong katei soti. Hoi da ka ba puson ni kijing kublai bat kham tam aba wangel ula ongkha kadileng ba U Padar Jeral Kongji u bedai u rektor jong ke Christ King College ulo ai jing kren ha katin pareng halor kajing yai don Kamaria ha kajing im jongi Kamaria kabala yo mat shibun kijing e ha kajing im jongka
Nadu bo angel Gabriel uwan penbena syapang gajing ka u Jisu bat ter hadu Kalbari. Kas ngau tu ye gajing jing stom bangi kendu. Kumta kan yahdon bat ngi ula ong. Choices she had to make from the many options available to her, and commitments to be maintained. It is in the interplay of these various factors that Mary's normal and everyday life was actually an experience of life as a very complex reality. Mary, our Blessed Mother, was exposed to many complex situations which greatly challenged her. Crisis upon crisis, challenges upon challenges kept hitting her. We feel deeply connected with her because, like us, she also experienced the challenging complexity of life. In the midst of crisis and challenges, Mary was able, by the power of the Spirit, to absorb every pressure that life hit her with, and she did not succumb to the pressures that the crisis and the challenges created. Because of her courage, she dearly and intimately understands our struggles. Hence, in her life and in honoring her, we gain courage to embrace life amidst its ever-growing complexity, especially of our times. Lapan kut ya katay ka procession Maria da ka jing mane ya ka sakramen bakoy. La ban kan mau ban menta usnem dap shis pa snem kajing sedang ya kane karukom yaj procession Maria kabalas dang haka arpu sau terigu jemang shi hajar kendai spa arpo ar daki missionary jong kaseng salishan.